Prime Minister jongkari Israel Naftali Bennett ulalit banya kendu jar-jar ya Putin menhekane ka sngis jan ka baladep bat ka jing Ukraine jongki kalane hadu lai kenta Bennett uliatu ba Putin udang dan hapdeng ka jing mut jing perkhat ka badang biang bha bat dan satya hapdeng ka jing bitar na jing perkhat lamwir kumbala keno dakari Amerika Bennett udai unong yalam benengkong jongki riset ni ubale kendu ya Putin hadin ba leher tma ya kari Ukraine hadin ba Prime Minister jongkari Israel ulit paino sila kari ula ong bagadai ka kamram jongkari Israel ban wanra ya ka Russia bat ka Ukraine sya kamiet yasuk wal ada ka don kendiat ka jingkermen baki ne kiri kin poi sya ka jing yasuk haswa ba Bennett undet ya kendu ya Putin ula dep ban ajing tip sya kari Amerika bat kumju Rusia presiden ka Ukraine. Ka Amerika kala perkhat khuslai bha syapang Bennett namar ba ka perkhat ba Putin ula ban pendan kami Prime Minister jongkari Israel knang ba unyada puram yalade hakmat ka perthai hadin ba ka perthai berak kuwai kala penrem ya ka jingher thma jong ya ka Ukraine. Ka Prime Minister Office jongkari Israel ru kala kentat benjubab halor kadau bamdan satya kidur balasyan hakapor ba Bennett bat Putin kile kendu hakane kasni sajan baladep katkum ka channel 13 kaleto ba Bennett udai uriuniam bat kwa satya ban syak syandur hakasni sabaton Hato ka Israel ka don jinge dialog basap-sap bat kari Russia katkum ka kubar na uway na kinong thok kubar bapawnam jongkari Israel upa kerteng unadaf eyal haka kolom jong haka kot kubar Israel daily yediat ant ronon eyal uleitu baka Israel kala kentat bandi yaki Iron Dome syakari Ukraine namar bakam kwa satya ban pensungsi yakari Russia